Alpha Mizo Production YouTube channel min ngai hlut saka min lo thlir sak tu te min lo ngai thak sak tu te chibai kan book chewa kan channel min la subscribe sak lo kan om mani chuan min lo subscribe sak ve turin kanin nge na chuti rual chuan min ngai thak sak tu te min lo thlir sak tu te like min lo pek sak turin kan ngen chewa like kanin pek sak hian notification mu ve lo te point an lo mu pha ve thina thil har sa ni lo boka khongai taka min lo ti sak ve tur le min la subscribe sak ve lo te point khongai taka min lo subscribe sak ve turin kan han ngen mol chewani nimin lama Kabul airport ebi gate bul le baron hotel bula thi chil bompua ka thi chu mi somkwa ting chho to in hliam po za somnga chuang an omani he thil thleng hi Islamic State ISIS ke te chuan anti ni in an puang to bok US President Joe Biden chuan he thil thlenga mo phurtu te chu an zon chuang ngai tur thu le an thil ti man chu an pek ngei tur thu soin White House atangin awau punga tin a hle maya heti mek lai hian intelligence expert te chuan Biden a hian Taliban te kuta Afghanistan hlana US force te Afghanistan atanga alak chu vek nuwa chuan engtin nge ISIS ke te chunga phuba la in a strike back ang ti in zon an siam thungani terrorist organization Islamic State ISIS ke te chuan Kabul airport attack chu an thil ti nia soin suicide bomber pakhat ming chu Abdul Rahman al Logri of ISIS ke ani thu social media kaltlangin an tar langzuya Taliban te mel ma ni mek ISIS ke te hi an cherova le a kum in me thla po khan Kabula mek chelu na bik school Said al Sada chu kar bom pathum manga bein mi somruk pariat zat thin mi za somruk panga zatin hliaman tuarani Joe Biden a sarkar noya meu chuan Taliban te pon khovel helicopter tha apache an khal vut maya khovel silai tha le ral thuam thaber ber anin chop tarup mai an ma ni US etan ngei po hian an la hlom lawang ti po soi thei ani talo he thi chil bompuak awang hian Afghan mi som ko chuang an thia American service personnel som pathum lai an thi tel bok Biden chuan ma ni nun na tha pa midang veng tu te a uizia a soi rualin US mi som pathum lai nun na suat tu ISIS ke telaka phubalak ngei atiamani Abbey Gate Hamid Karzai International Airport bula hian US sipaiten Afghan ho thiar chuana an tho laya suicide bomb hi ISIS ke te ti pu ania Pentagon chuan ISIS ke te target an tuma wangin Kabul airport vela mihring om chu tu po film khur hle turin an cha Republican te chuan President Biden chu ama a abang ani lo chuan impeachment emo ma chon turin an dua Republican te chu Biden a chunga an thin rim hle a heng ISIS ke te kut tuara thi te thi sen mo hi aphurang an ti mi amai President Biden hian Afghan atanga sipai alak chu atang khan eng po thleng se amo phurna veka atlang ti apoma tun hnaya Afghanistan a thil thleng hi kamo phurna vekani in rem siam na deal chu in riat le kan riat angin President Trump an Taliban te deal a siam puya American sipai te lak chu aveka Taliban ten American tu ma tha emo ti nat lo atiama US commander te hnena ISIS ke ho tu ral thuam le thil dang an nei te chui chiang turin ka hrila a hun le a mun kan tia chan let an niang ti in a soi Biden administration official te chuan Taliban te hnena American passport green card nei te le Afghan mi chua tur bik te list an pe ni in an soi bok Biden a hian thi tur list Taliban te a pe an ti mi amai tuna hian anti Taliban fighter sang chuang te chu Afghanistan a phai ruam pakhat Kabul atanga kilometer som thum le ka hla le lu na chep tak pakhat chau om na chunga anom mek nia soyani pansir lam hi toy te in bi chiang lok teang tun hi Afghanistan a pansir valley lan sarna om chun ani lo tun ma po in kum sang khat zakwa somriat chawa Soviet tran lai le sang khat zakwa som ko chawa Taliban tran lai po in hlo tling taka ma ni in rail ball om thei an lo ni to pansir valley a hian National Resistance Front of Afghanistan NRF te chu anin kul meka Red Army ten an theina zong nen po min ne thei to lo kum som ni panga kalta khan Taliban te po in min ne thei hek lo
kan phai ruam lak an tuma an hlo chama ne in anom zo kan ti in Al Nazari NRF Head of Foreign Relations chuan a soi he phai ruam hi thui le thuk le potak mai ni in Kabul chim thlang le mar chaklama mel som sari panga kilometer za som ni la ya thui ani a tlang sang tak phai ruam atanga te a fit sang kwa zariat metar sang thumina hual khup mai ni in heng tlang te hi achunga cheng te hum him tu ani phai ruam lu na hi kongjim tak pakhat chau a oma abak mundanga tanga lu na reng a om lo bok he phai ruam hian chanchin ngai nom tak mai aneya phai ruam pakhat chau po ani lo achunga ilu to chuan sub valley somni pakhat lai in po ton vek a omani ti in Sakib Sharif anau pan laya he hmuna om to Taliban tena Afghanistan an thunun le ta ka wanga anram chu asan to chuana soi valley lian ber top lama kong metar sangli zali somthum fit singkhat sangli zanga somthum pali anjoman pass po na khochak lama Hindukush mountain pan a oma he kong hi Alexander the Great le Tamerlan Central Asia nomamic conqueror ro pui takte point an man ani tun ma chuan Pansir Valley hi mining mun pui ni in semi precious jewel tamna ani ti in Elizabeth Lee University of Leeds associate professor in international history chuan a sai tuna chuan he valley hian hydroelectric dam le wind farm te anei to a US chuan kongsiamin radio tower te Kabul nena in biak po na turte abun sak boka Balgrama US Air Base kumsang khat zakwa somnga a Soviet tena an bun po he valley atanga hlalote a omani he valley a hian mi nuai khat le singa atanga nuai ni vel an chenga ngai ania mi puinol puite tongman ber chu Afghanistan tongman lar ber dari ni in ami cheng te hi Tajik ethnicity te anni Tajik te hi Afghanistan mi pui makta tuai somthum pariat vela mun lia thena mun khat vel an nia ma se Pansir te hian Afghanistan mar lam ram ria om Tajikistan chu an nai der chuang lo an ma ni in local identity an nei rang thung jok Afghan Ministry of Agriculture Director General of Planning ni thin Sharif chuan Pansiris te hi mi huai sen tia soin Afghanistan mi huai sen ber an niang ti in a soi Taliban te na in ngai lol lo an nia tun ma po a British Soviet le Taliban te po lo ne a lo dang to an ni awangin chu chuan ati huai bok ti in a soi kumsang ni pakhata Taliban te pai thak an ni khan Pansir Valley chu district atangin province lankai ania Afghanistan province te ber ani zui bok province lankai ani khan soi atam hle ani ti in Dr. Antonio Gastoji Senior Research Fellow Royal United Service Institute RUS ai chuan a soya kumsang ni tirlam khan Pansir te khan thilti theina na satak an nei ati boka Kabul laklet ani theinan sul sutu ni in atnuwa po chanvo poimo chel tu an ni ti in a soi bok Pansir leader te chu sarkar le military lama din mun sang takpek an nia he valley chau hi Afghanistan local governor nei om chun an ni bok atlang puin governor te chu local population te aya sarkar lakarin om jok turangai an nia ma se Pansir hi chu adang lambik tlatani ti in Dr. Gastoji chuan a soi Dr. Gastoji chuan Afghanistan valley dang dang thahnem tak a om chungin Pansir Valley ero Kabul marlam main road atanga nai taka om ani awangin apoi mo na athu bik ti ina soya he valley lu na hi Kabul highway puiber phai ruama tangin tlang sang lama chawin salang pass lama leiver chunga marlam kandas khopuile Mazari Sharif kongbul te a om mania Sharif chuan Pansir poimo na chu thil rang rangina siam ani thuwa soya velia in be na mun ram chang tak tak om wang ani ngot lo tlang ram ani wang ngot po ani lo Pansir mi puite huai sen ringot wang po ani bik lo heng zong zong in bel khom wang zo kani ti na soi tun naya Afghanistan in do na thlenga po Pansir Valley chu ral thuam thahnem tak chek khol na nia soya nia velia fighter tam takte tun nai kumsom ni chungin anral thuam kalsanin Pansiri mi te na anin pe a tun thlengin ral thuam thahnem tak an nei ani ti in Dr.
Gatoji chuan asoya pansir nena inzom na nei Afghan official te point President Karzai le Ghani te laka hlau thon nei ten ral thuam thahnem tak an thon luta atopa chuan Taliban te bok laom ber anni an thachiang bokani ti ina soibok anti Taliban te kai hruai tu ber hi kumsom thum pahnia upa Ahmed Mossad ania kumsang khat zakua somriat le sang khat zakua somkua chawa resistance leader ngai san hlo chung chuang Ahmed sa Mossad afapa ani Mossad chuan a fighter te chuan Afghan army le special force member te military support an nei ti ina soya ral thuam thahnem tak kapa hun lai tang khan check khol to kan neya achan chu tun ang hun hi alo thlen kan rin lok sa wangani ti in tun naya Washington Post a athuzia aziak langa apa Ahmed Shah kha Lion of Panjshir tia hriat lar ni in Mujahideen commander Soviet le Taliban te po chuak thei ni in Panjshir ti hrim hrim hi sakei bak nei panga ti na ani bok Ahmed Shah Mossad kha Afghan army general fapani in hevelia piang hi ania tun thlengin a thalak te chu Panjshir province le Kabul khopuya te po billboard le dor banga te an lain tar chiai chuai bok ama awangin Panjshir valley chu kumsang khajakwa somsari pariata People Democratic Party of Afghanistan PDPA te na thunei na an chan nuwa akum le loka Soviet Union te na Afghanistan an lu chil nuwa anti-communist resistance center ani pha ani Soviet Afghan wara khan milang sarber ani ti in Professor Elizabeth Leak University of Leeds chuana soya Western media tenena inzom na tha aneya resistance leader tam tak zinga Soviet mek point in remna anei puidu ni in chu chuan a hlut zia a pholang ti ina soi Dr. Gastaji chuan Mossad khachu rebel level dang telaka adang lam tia soin le khathiamania France strong athiama zoi sapatongin midang ne theina anayani commander dang te chu tipung pung le khathiam lo rideu pup pup anni ti ina soi kumsang ni pakhat khan Al Qaeda terror group ten United States beina 9/11 thlenma ni nia anti hluma tha ani khan President Hamid Karzai chuan international hero ti ina puangani kumsang khajakwa somriat le sang khajakwa somriat panga inkar chung khan Panjshir valley lak tumin Soviet te chuan beipui na satakin an thlaka leilam le borua ka tangin an beina sa a Russian fighter te chu Afghanistan leilung bel lo an ni awangin tumtam tak lambunin anom pha zokani Soviet te khan hliam an tuarna salutuk ti in Sharif chuana soya mi pakhat Mr. Dex tia hriat lar chu lungkara biru in Soviet te abei thina an mu thei si lo ani la in asai mak mai boxi chu chuan Soviet te atimang ang takzat ti ina soi tuna Panjshira commander thahnem tak te hi khati hun laia indona atel to anni tia soi bokin Sharif chuan outpost ma ni chawaweng tura training nei an nia atula nga ka chetla thei tura zir chuak te anni ti ina soi bok Dr. Gastoji chuan Soviet te khan he valley hi an lu chhuak ngei chungin an dai rei lo atia Russian te khan om renga sipai da a obbe khan omzia anei lo ti an hria ani North le South kongpui poimo ber hum him an du na chungin a che vela buaina a chuak reng boxi ti ina soya hei wang hian Soviet te khan no sarumin Panjshir valley an chua sana indo thona teng le ral thuam thahnem tak an kal sana tun thlengin Soviet te ral thuam hlui chu mu turin ala om ti ina soi apa Al Qaeda te na anti hlum lain Ahmed Mossad chu kumsom pahnia upa ania London le khazir ni in British Military School Traber Royal Military Academy Santar Sajir chuakani bok apa mi ne theina ang anaya ma se military leader angin enchin alani lo ti in Dr. Gastoji chuana soya hei ba ka hian national level a thunei na in semtlan theina na skill po amamo ang hruai tu thar ania lo tur anei lem lo boka soi ho na neya po demanding zual thei tur ani ti in na soi bok Panjshir valley a thil thleng tur hi chu thar ani ti in Professor Leak chuana soya apa ro puina le thil ti theina a hra chiang dona apa tho to te a chhun zom ka ring ati bok ma se tun hun ero adan atang ema
Taliban ten khopui lian an la vek to a supply chain dan cha in a awm bawk a chu chuan thil a ti khir zo ti in a soi bawk Mossad ero chuan Taliban warlord te hian min bei ani chuan dolet na satak an tongang kan military force le logistic te atok don lo ti ero kan ria ti in Washington Post article asia a soilang khothlang lama kan thian te na min puiwat lo chuan kan theina atla niam dona muang chang hau lowa supply kan don angai ti in Mossad chuan a soi bawk ani Myanmar lam thu thar ngai thachun zom te ang Yangon region South Okalapa township August ni somni pani khan administration office chu bomavom mania chumi chungchang arin hlel tual chung tlom ngai pola in mang em kum som pakomi chau mongsan win ong chu Burma sipaiten indop na muna August ni somni panga khan ruain an thata aruang an lak du chuan Myanmar poisa chiat nuai som pek angai ti in a chung te an riat tirani a chung te jinga mi pakhat chuan mongsan win ong hi tlom ngai pola mi in mang le mi te tang pui thin ani a in nam noi na nei lo thalai pakhat chu manin indop na an that ringota ani hi South Okalapa township veng number som asoka kong number som ni pakhata ommania tuna arwang chu Myanmar poisa chiat nuai somin min tlan tirani ti ina soi August ni som ni pani khan mongsan win ong hi man ania atuk August ni som ni pathuma anu mu phal sakania midang an man te anglo taka anu mu phal sak ani dana hian sipaiten tha an lo tum to reng em ni ti chu rin hlel thei ani anu mu an phal sak lai hian athu cha du zong zong chu hril ngal vek turin ama hi sipai hoten an lo hril bokani tual chung mi pakhat chuan August ni som ni pathum khan akut le ke a chaina phuar chungin anu chu awachi baya chuti lai po chuan an vuak na satawangin akal tha thei to lo sipaiten inu kha thu cha du ina zong zong hril vekang che an tia tiang chuan atop nan anu an mu tir ani ber mai ani chu ti hlum an tum sa reng to ani ti ina soi Mandalay khopui mezor angalem chang mi papakhat chuan sumdong mi te hna chuan lam rang mangin sumadil thina hepa hi August ni somni pathum khan manani thu military council information news sa anta langani August ni somni pathum jing khan achet dan chanchin hi riat thoyani a security duty te chuan chian ai tasan township street number somthum pathum le somriat panga inka tanlet motlak lam uat maha ongmei township a cheng kung somthum mi thet yp ko thet ko tia riat lar chu an manta ani an mi man hne na tanga an thu riat dan chuan February thalai hol vela tang khan tatma 99 na major zolin tun ming ho in maha ongmei township ongmai sei le suetai bu fai dor chanchang ei chop dor phulong bike job na dor sueti hardware dor saint win thingpui dor moi cho chini dor le chian ai ta san township a thiantin store dor noilamin bu fai dor judu agriculture bungro dor le mun rang te chu bum kwalin sum a kontrin ti military council te thu chu a chuan an ta langani achet nu hnung ber chu August ni somni pani tlai lam khani in chian ai ta san township a suipi mong agriculture bungro dor nei tu te chu phone in awaulo ka sum adil le a asum dil to zong tling khom hi chiat nuai za le so mania heng sum te hi poisa khel gambling nan a mang thina ni sakai region ayato township chu pakan khua an ka chiat to nuwa military council te holam motor chu August ni somni panga chhun lai vel khan ayato revolution tang rual pol te chuan bom kam mangin an beya sipai te hian tual chung mi an ban nuala thilpoi mo le bungrua an chu sak nual bok hetia an du to ka an chet nu hian an holam chu bom kam mangin an beita ni ayato township revolution pol huai tu pakhat chuan keini revolution hian kan bom kam panga pangin kan beya motor pakhat chu athal chiang khop mai thile hliam po anom nge yang rin ain kan hlo ting vak lo bom panga kan kama hian motor pani thumvel kan phindar kan rin te lul nen motor pakhat chau apua ka du thua sam lo khop mai heng hi chiu pangang khuwa sipaiten an bei awanga kan phubalak na ani ti ina soi terrorist sipai hian chiu pangang khuwa tual chung mi som chuang manin bike pani an hal chiat saka bike dang po an vo chendual ani
bu fai tel be sum fai le phone som chuang zet an lak sak ba ka ei le in tur an ei rong bol sa te an ei sak veka chumi nuwa an chua san le ta ani ti in tual chung mi pakhat chuan a soi aya to township a hian sipai training na mun som le 5004 teng sipai chong ni omin hei hi bom kam manga sipai an bei masak ber chumani okas ni somni panga zan khan sakaing region in mapin township a tu ti hriat lo khopa khata atlan lu ta pdf ten zimin an man nuwa an do pa sipai lamami lens corporal ani ti an reta ani an man lim hian thu an zot nuala rui thei thil ti mi angin ain soi kwal chiama okas ni somni paruk tu khan a har fim nuwa an zot le a nipido atanga ron kalin he khuwa kal tu po kanilo dam doin min chiwa sipai po karon kalpuya lens corporal kaniti inain puang ta ani ogas ni sari khan ni pito atangin min su aloma monia a mi pani an chambanga midang pani tuipui kama an la oma tuna hian mi pani kan ron thlenga ni ni thum nuwa chuan ni pito atangin battalion paruklai an ron thleng dona keini hi akhodin mun en masatura mahruai tu kan ni ti ina soi an man ta khi lens corporal rank kai chin situngai ngania angong vela vuak na nu ma mun thuma mu ani tuna hian eng tin ma kut po thlak lovin an la kol rank thu tual chung pdf polami mi pakhat chuara soi chin state ta cdf hakha cdf zo phei tang rual le military council sipai ta chu hakha le than tlang khoin kara ogas ni somni panga khan anin ka pa sipai sual lam hi atlem bera pathum an thi thu cdf lamin thu chu an siamani tun mai hian military council sipai ten ram zau zerin sipai anin la khom zela hei wang hian in ka na na sajok po achuak le theya mi puiten cdf tu chu le khriat tirna som sel turin cdf chuan officialin thu chu asiamani